Anya laki din! Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yun. Iso nga umatayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman naglaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang hindi send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamot. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki day. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay, paray, ayat si kagaram. Imbaga kami kinibakit kao, mapantag buya iti palaw. Ay, mapanta, paray. Nabayagan ka dadyak nakabuhay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y man to'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, permi, paray. Bakbak ka na silusa. Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Sino ti kadwam? Saan ka di ako naka ni Pare Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ulbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanyak, no adda maamwak si kagaray. Kakamot maray. Kanya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day? Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kasya iya kalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Iso mo la permi asilos mo maray. Ay kat natural Tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki day. Ay wag magkidi maray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo ti cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y nagsirsire pa. Dayjay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagpatay mawag ka.
Mailiwag itinalambuyo ta boses mo. Agoray ka man. Hoy, karay! Ay, natin aramidam dita, si kabagpagatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil phone tay badda-badda kumalangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga dadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam aghimon imon pailaang. Hapay, madi aya aragrag sa akag tibagay. Kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy Mike. Ala, umaya kaya balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa abimakat kan limakay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukit din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kit din. Ay, hindi kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba solita? Ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Katsan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mutan na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagakan manang jingki. Pasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayo agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanya. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemaan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaalan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaalan niyo manan. Ala, saan kun adadaalan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nananang, saan kayo kumangagap-apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palamin na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan?
O anya, ang kabil mo mula iti utek mo, dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Naa, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Na, Makamu kamutan iti biyag mo, ha? na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da, day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo, anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din ayan, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga silaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyo ken ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng bait. Makigayo met no kayat na. Apay paritan nak nga Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay wanakaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yun. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Ay, pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami agsarita. Taawanan jay bakbakitan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka nun. Inton na surunak, ibagak matan ang balo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda katsat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makitsat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sabay mat anak ka rin day di alaklakayan.
imuna na rin daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito yung sofa. Nee. Hadamot nagchat kan ko, ana. Ay, nantabasaak man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawain. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsama tayo ito yan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At damot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Sakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kasto na isang dang di makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Agsubli ka kuman, di pagidaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik mana. Ayun bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidak mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay laki dyan. No, anya ti saan mo kayak nga aramiden daking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw, anya laki dyan. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Sikan ti mangidagas ka ni Amara ije pagadalan lakay. Siya kung timang idagasken ko, ana. Iso na laang, taano sam ama pansukunan no aldaw amal pasti klase da.
Wen lakay, itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam timang sukon kan ko ana akaduampay ni Bunso bakit? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin mo't ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iya school. Lakay, basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipaawir ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dayta bakit? Iso nga awan problema iti dayta lakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarming yu ijay balayo, tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan, kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare? Kita man day talangam, kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kat pudnumat, hay apaw, uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Ay, una yan ni Panyang. No makasaugan ka. Kunang matlalo. Ay, na. Isupay Sapay no agsasaw ket dire-diretso. Awan preno tingiwat na. Ay, bay amon mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po ngamin mat nga agpaapektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare? Awan tinasayaat ama itulong dagita at tao no di ti panang ibabada iti padada. Launay mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol di rupa na tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hua! Imbagam kumaakan ko na nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno ti imbagat. Inaldaw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama paano jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay na, nagdulpet da kitaan. Madlawasaan analabaan dagiti shoes da. Iso asaan man na sumanauday ya Panyang. Tama nga no pataya bakti banga-banga na. Anya lakit din. Duapay laeng ti anak na. Ngam kaslamet ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta? No agbalin to atalo. Wenno upat ti anak na. Siguro kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare. Amang ano adda makangagkan ka. Narigatan. Kat, anya ko man no adda makangag. Whatever. Awan bibiyang ko. Gaputapud numot. Anya? Nakauyaw ka maten mare? Saan man na panaguyaw mare? Ibagbagak laang tipud no anakitak. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akas laawan inada. Anya?
Amerisang ka diti imbagak, Mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa a katulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akas laawan mangay aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga oray kasla katulong ti inada ako nam. Ngamsi ka ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna, Mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Nay, apay manen aya. Anya manen di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kayat ko atong paan dayje a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngamsan mo matatinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Nagpaiso ka madlaang. Tinungpam ko maitayan Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ka. Nanyalaki din. Kit agungot ka lata. Awan mit parikot iti day ta. Dore man agkisew ka iti unget mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n niya ti makagapaw no apay akas ta unay ti pungtot mo. Siguro basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na, Mare. Ay, wan, Mare. Apay kit din asaan? Uho, pagarog na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Ay, awan baby ang kukunak tumat. Oray manuguraan nak iti tong palbiag. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan, Mare. Husto ka iti day tang imbagam. Ay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuha na. Kat mapanunot na, asa na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni Ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sa bagay magadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga miso ang mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni Ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wan nagpaiso, Mare. Kita ama, kita ti sapatos da. Jay maysa, narakrakan. Jay mo't sapatos di maysa, madlaw asaan anay lablaba. Ay, Diyos mio, Marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Ta saan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni manang lani kanyak idi na minsan, abda kanukuto na day ta babae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Husto ka iti day nga imbagam, Mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namot maasikaso ti anak na. Kasla awan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asalod-soden man, kumare. Anya hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko ang nag-awid iti balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod sodag no niya ti makagapaw.
Ngam saan namot nga ibaga? Saan na anay bagakan ka, gaputaan mo na abasol na. Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang, akaslakan o aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni ikang, kumaray? Wan, sangon-sangaw nga imbaga na day tapare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni ikang, ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo, akaslaawan mangas asikaso. Ay, kanya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka kanimiya. Ngam si ka magamdakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga kani ikang. Akas la katulong kadagiti anak na. Alaman? Kuha? Ay naapo, panyang. Naguyaw ka itipada mataaw. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas la katulong tilangan ni ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di itinasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastraken ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos kas kadabagda. No ni ikang, ket kasla katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo mait, kasla awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mapanaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na. Marakrak-rak pa yan. Kena ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod ket ti saan a makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom iday tinasayaat. Ay wan ken saan a kinuto ni Amara? Nadalos ti ulo na. Ken kaasi na, saan anadulpet akitaan dagiti anak ko? May labak ti sapatos ken bado da iti nasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan na mata makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi. Amuam si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay mapanda iya pagadalan. Si kakit di mat mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo? Ngam dagiti anak mo? Kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat? Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo. Unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada Taure at ka lang dito balayo. Nadalos ti kaus mo. Kanakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo. Ay, diya mo. Kuha. Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo. Anya lakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyangkan ka itiday nga imbagam mare. Ni Panyang agsakit tinakam na kanya. Aha! Tupay ti awanan ba na babae? Anya?
Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbag-bagakan ko na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay kanu arurod na kuna nila kay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ken ka. Ibaga na lang ang ano na sakit tinagam na. Tailit pa ko, dahito kinalyo adak kulak ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kuha na ko nagtumad. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nakmatang. Ha? Ay, kwa, saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanan kanya akaslaak katulong. Nang runa ka sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat, mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Ayat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akaslaawan inada. Ha? Pasensya ka kuman, mare. No anya tinaibagak itikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita. Sikan, ti mababain ka ni Ikang iti kasya na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin no nasaya, day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo ten iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam. Ti anak ta, tinto na rin. Ayos lang nga grupa ka katulong. Lucky day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agluto ka man, iti pangaldawan tayo, Shirley, bakit? Wan, agluto akto kalpasan ti panaglabak. Agluto ka pa ikit di Sakan to aglaba kalpasan ti panaglutom. At dapay ngamin ti papanakin ton madamdama. No awan ti aramidem, mabalin mo't asikapay laang ti agluto. Ape asyak ti iba unmukit ka ba ilam mo't nga ramidin dayta. Kas makita mo't, ado pa'y timurang tayo nga igalgal ko. Tumulong ka mo't Amumot asyak tinasapa ang nagriing itay. Taintulod ko pa'y ti anak ta iti pagadalan. Anyat panagkitkitam kanya kaya, robot? Bakit? Trabaho ti babae tagluto. Anyang arod ti kayat mo? Mabamban nugak ditoy, ket sika agil ilad ka lang dita. Awan mo't nga rod ti pagtrabahowak, bakit? No di ka makauray, agluto ka laangan iti itlog dita. Kas nakunak itayan, una pa'y ti aglaba, tamangan numasapa man ang titudo na. Awan mo't ti kunam agumatang kay ti washing machine, wano spinner la kuma, tapno sa anak mo't amarigatan unay. At yan ti order mo aputo, Mari Shirley. Agyaman aklaunay ta intulod mo, Mari Aimee. Wan tamok abisi ka manan, Mare. Kas kalarubot iti kasta kinagagat mo. Ay, wan nga rod, Mari. Saan mo't ten amalmal pas ti trabaho dito'y balay? Kat nilakay mo ngay.
Ada na biro ka na, pagtrabahuan na. Napan iti ayan tigayim na maray. Imbis at tulungan na ka iti trabaho. Ay, sabali ti mindset da di a tao. Kabailamit, aramidem Kuna na akanyak. Na yan, Mare. Uray ka ba alam? Tulungan na kalata kumamat Nairwamon maray. Manu atawon nga minin nga agul ulima ka. Bagbaga am, Mare. Amo ka nairuam ka iti trabaho? Nairuam ka asika ti mangar aramid iti amin. Nga makarik na kumamat ati asawam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta ka matindi ka, Jake, anak ko? Amangan mat nga mabambanog ka unay dita. Nanang, agparikutak nga road. Anya ti parikot mo. Kasanumot ngamin, Nanang. Awan makukwarta da tao. Kasano nga awan? Apay, gas-gastusin nyo amin, ti mat-mat gadan nyo ay ha? Awan nga road, Nanang. Pulos, awan ti kwartak ita. No kasta, agawid ka pa'y lang dito'y lugar tayo. Agawid ni manang mo, into no may alawas. Lukas na, matuloy ti bakasyon ni Manang. Wan, iso nga agawid ka kitdi pa'y, tapno makapagpanding kayo magkadagiti kakapsat mo. Mapay nga may nga da ka di ka O sige, Nanang. Agbiyahe ak nga road adagaws, inton bigat. Agim impact ikamat, Jake. Imawag ni Nanang itay. Anya timbaganakan ka. Agawid ak kanupay ti lugar mi. Tapno makapagbanding kami kadagiti kakabsat ko. Agawid kami ni Manang. Apay mat adi mo imbagbaga kanya. Manong nga aldaw mo ngay ijay. Ijak pa'y sigurado. Depende Agteksak to ka. Aywan gayam. Ikanak man iti pagpletek. Awan apulos ti kwartam dita anya. Awanan. Iso nga ikanak iti pagpletek tapno makapagrubwata kon. Awan ti planom amang itugot iti anak mo. Saanan? Ang mga mabayaganak ijay. Gat amumot nga agad adal ti anak mo. Anya? Nangyaga kiti natangkan prutas, Shirley anak kao. Agyaman naklaunay tatang. Dakkel at tulong day takada kami. Day, ti asawam gay. Napan ka din nagtrabaho? Ay natatang. Dayjay pay laeng matikunayo. Sadot dayjay. Manu abulanan anagililad laeng dito'y balay. Ay katayan na nga rudan. Jakmat makita. Nagawid ijay lugar da. Tagawid ka no ti kabsat na nga OFW. Ay katapayasan kayo asimurot iti apukaw. Awan matimbagada sumurot kami tatang. Aniya? Diyamat lang kaya timapan ijay no bilang man tatang. Isupay kat di apaka-stressak no addamanin timangag ko. Wala. Ngam intugot na kayo kumamit Tapno maam-am muna kayo bahit dagiti pamilya na Kasano nga road tatang. Kat kasla di damot interesado ang makiam-am mo kada kami iti anak ko. Kaasi kamot, Mare Shirley. Ay, talaga akaasi akmare. Sipod inaklon ko day ta Jake, aging gaita. Parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Kas kumaita. Nagawid manen iti lugar da. Imbes nga agsapol iti trabaho na, tapno matulungan na. Narigat ti kasta, Mare. Makapauma nga rod, Mare. Gaputa ikarkarigatak nga aramiden amin at trabaho dito'y balay. Gaputa amok tag diskarte iti kanan me. Awan matanti kuna na nga agunay. Siya amot amin nun. No syaklaeng ti kasta ti asawa na, ay. Sina akon, Mare. Wan nga rod, Mare. Makapauma nga rod. Uray day tumulong ko mga agluto kan aglaba. No isumat ti maitulong na, Mare. Ay, awan, Mare. No adda dito'y balay, agil-ilad laeng. Kas iti sigod Boy-buyaan naklaeng agungunay.
Manu atawanen nakasta mare. Maumuma akmeten. Iso lang nga iso, tireklamo. Awan ka di aramidin nyo itatatang. Awanan anak ko. Naiwayway kumitain tinuang ka. No, okay lang ang kada kayo. Mabalin ka di, ada kayo pa lang ang timang sukon iti apo kuyo iti pagadalan inton madamdama. Apay, sa dino ay ati papanam. Mapanak makipurdiya, tatang. Purdi ala ka na yun ti aramidam. Kas kala di mabambandaw. No choice, tatang. No sa anak nagtrabaho, agbising kami iti anak ko. Ay, sa bagay matkit di Awan mo't ngamin tinamnamaak iti asawa. Robotak siguro iti imatang na tatang. Basit laangan, sina akong daya tao. Ay, sana kasta anak ko. Pagsaritaan nyo kit di anaimbag ti parikutyaw. Uray manupay asaritaan, no na ito lang ti kinasadot na. Ay, awan lat amok tatang. Na, apay ay. Kit no ididamo kit nagagot mo ni Jay. Pakitang tao lang dayjay tatang. Nagawid ka mat gaya man. Ito alas 12 pa Sa dino nga lang tinagkapwam. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Napanak nagdiskarte iti maigatang iti bagas. Sigurado nga awan manin ti bibiyang mo no maibus. Awan nga ro ti pagtrabaho akbak Kasano kumaamaaddaan ka iti trabaho. Kat kasta mater aramidam. Di mo matammo ti agdiskarte. Naimbagking ka, bakit? Tada ti pagtrabawam. Lesya ngayon. Ayawan mo, Jake. Adda ti pagtrabahwak ta ibirbirok ko. No sa anak nga agdiskarte, ayawanan na. Matay tayo lakit di iti bising. Pangasim man, di na areng-rengen. Tabambanno ka nagbiyahe na. Kasta nga raud, agil-ilad ka lang dita. Awan mati ko nam nga agluto ka. Anyat pa nagkitam kanya kaya, robot? Ay, makaumamatan ti kastoy. Siyakla akanayo ng tiyagong kunay dito balay. Ha? Una yan. Nya kalaki din. Kita man nakaturog pa lang data. Inayadamot Anyat orasan, Jake. Alas 10, ngam di ka pala agunay mo dita. Kas kalabak nang iti kastang aramidam. Na, sa paam ti agreeng. Sa ita, agungad ka kasta. Ay talaga. Nauma akon iti kastang aramidam. Saan aga po ta agul ulimag da tao kat kastam metal. Diya ka muking ka. Nakatulakit di mo ngay baga-baga. Anya laki di mo ta. Saan aga po ta makitkitam akabalak nga aramidan ti amin kat di ka meten tumulong. Siyak lang aruden ti kaasi nga ag side-sideline tapno adda pagbiyagan. Awan pa'y mati ko nam nga gluto ka. Uray isulaan kumamat ti itulong mo kanya. Di mo pa'y maaramid man. Nagapa kayong samot manan ka ni Jake Mare. Wan mare, bigbigatan manin nga agong ungutan. Ay, naapo aya. Nagdin na kami, tapno adda ko makatulungak. Ngamni, siyak lang magayam ti agsak-sakripisyo para iti pamilya mi. Wen tamo na akabaalam Mare. Nagagat kalaunay ngamin. Dayta nga rod, mare. Aramidat ti amin para iti pamilya. Ngam saan mat amabalin, asyak la kanayo noon, mare. Ipudno Mare. Narigat ti kasta. Makapabannog matlaang. Dayta ti saan ama panunot nila kay ko, mare. Idi na minsan nagawid ije balay. Bagi na laang ti insangpet na. Awan mati ko na agumatang iti uray bagas lakuman no iso. Tanalaklaka ti bagas ije lugar da. Saan da kayo pa ngayon tugot, Mare? Talaga ma-stress ak launay iti kastang aramiden na, mare. Ipadas mo man ti saan nga trabaho, Mare. Kitaam na niya ti aramiden na no awanan ti kanan niyo.
Apayan, Shirley. Awan ti plano magluto. Agtugtugaw ka lang din, Awan mailuto. Naibusan ti bagas. Naibusan na. Kasano nga rudon day tangay, bakit? Ay, diya mo Si kaman matag panunot iti pamuspusan. Tani, nabambanugak matin. Manu atawanin asyak tag saksakripisyo tapno agbyag tayo. Bakit? Saan ka nga ekstra makiugas iti natan? Wano makilaba? Nabanuga nga rudaan. Pag inanaanak man mag. Ay, una yan, tagas tayo mapaspasama ka. Day, apay Shirley. Saan ka amapan makipurdiya? Nabanuga kong tatang. Anya? Panawanan tapno ang trabaho mo't dayjay ajay tatang. Kano awan mo trabaho na? Tapno mapilitan nga agsapol Narigat mo't ano siya kakanayon. No saan kay nga trabaho adwa? Awan Agbisain ti pamilyayaw. Ay, adamot din akin ni Jake tatang no ipalubos na ang mapasamak dayt na. Anya lakit din. Nabanuga mo't ng tatang. Kasapulak mo't tina na. Naglalainganan day dya lalaki. Gaputa makikita na nga agan ano sa. Awan mo't tanti ko na nang agtrabaho. Dan samot problema. Kasanumod ngamin day ta kumarin. Apay ni Kumari Shirley. Eh di mo ito nagtrabaho. Anya? Diyan ka mo. Nanya tikinan na. Saan mo takas dyan sigon? Nabanugan day jay Isumat ngamin akanayon ti agtrabaho. Di mo ngamin abuswan. No kinagagat ti saritaan, awan may bagak iti kumarek. Takas larubot mat dayta no para iti pamilyana. Kas jay kumamat ati aramidam. Tulungan ni bakit mo. Tano isu akanayon ay awan sumadot mat. Ha? Anyat kahit mo asawan? Ma-stress kan ka ti asawam. Di mo mat ngamin ammo at tulungan. Nalipatam samat na si kati lalaki. Si kakumati mangidaulo iti pamilyayo. Lukas ta. Nag-istorya gayam kin ka dayta, Shirley. Shirley, di mo ammo ti kunada privacy. Apay manan, anya manan ti pagpupudutan ki ulong. Kunak man no trabaho, tinapan mo biniro. Istorya gayam kin kumarin ti mapaspasamak dito'y balay. Wan taisudalaang matken ni tatang ti pangibagbaga at iti sakit tinakam ko. Nasayat nga ro ti kasta. Saan aga po ta nagagat ni bakit mo kung kunanakit di akasta kanya kitay? Anya ti pagsakitan tinakam mo, kat pudnumat, anya lakit din ayak. Hello, nanang. Nakaawag ka ma, Jake, anak ko. Mag-aawid aksan dita, nanang. Apay, at akali kinapasamak dita. Makapaumamot nga minan dito. At sika ano kahit mo ti agawid. Adamo ti balay apagawidam dito. Wan, nanang. Okay ka lang? Kumusta ang ti kasasaad mo dita? Ibagakto ka na kayo nung makaawid ak, nanang. Agpakada akong, tagimpaki akong. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, agawid ako ni ti lugar may. Ay, katwan na. Talagang agawid ak. Una, asino ti butbut nga? Nasapa alimabas ni Jake itay agsapa amare. Papanan na day jay. Agawid iti lugar damare. Anya? Pinalubosam nga agawid? No anya ti desisyon na, ay katiso ti ramidan na. Imawag kin ni nanang na idirabihe. Imbis nga urnusan na ti parikot iti nagbaetan niyo, nagawid kit dinakasta. Kaslawan na pasama? Sana bali mare, sa anak ama buteng. Isumit laang nga stress ti papay na kanya.
Di nakpay matulungan. Anwag ti lalaki akasta, mare. Makatawad ang tinapalabas, sipod pimanaw ni Jake. Awan ka diti plano na nga agsuble, Shirley anak ka. Ay, jak amo iti day tao, tatang. Ne, saan mabalin ti kasta, anak ko? No adda ti diyo nagkinawatan, pagsaritaan nyo Ay, natatang, idi pa'y nga isyo da ita. Manun ti tawon ti anak mi. Manumeten atawon ti napalabas. Apay, saan nga tayo binagpagaan da kiti dadakkel na? Konsintidur ti inana day tatang. Nukas tang agsarita da, husto akanayon ti anak na. Ay, narigat ti kasta, anak ko. Narigat matlaang no adda nga agpayso di tabalay. Ngam di namot amo ti tumulong tatang. Ad-adda ang maistresak no kasta na bambanugak. Kat makitak amayak ti ilad na. Anya ngay ti damag, Mari Shirley. Kas iti sigod, mare. Awan latatiin pawit ni Jake para iti anak yo. Saan ako namang namnama, mare? Awan, ti plano na nga agbalbalew, tapno agsinublian kayo. Ay, jakam mo. Awan to pa'y apulos ti text na kanyak. Saan mat anarigat ti daw-dawat kan kwa na? Ti kanyak laeng katulungan na kuma. Kaanong tungay ang makaamiris da dya tao? Wano, talagaan na ito lang matan, tikas dya nga ugali na. Nay, Jake, anya tar aramidam dito balay? Agsubli akon bakit? Kailiw kayo ni anak ta. Anya? Ada insangput ko abagas kan groceries. Abas tutay iti makabulan. Dahito mo swildok iti nagtrabahwak. Sikan ti mangidulin. Oh, No para kanya katdakkel agatad dayta. inurnong ko bakit? Tapno matulungan ka. Tapno saan kan amabannog ang makilablaba? Ha? Anya nga rodan ti plano? Ay, agsubli ako na dito balay. Ngam agsapulak iti pagtrabahwak dita sintro. Tapno asidigat laang kada kayo iti anak ta. Ayun gayam, ayan ti anak ta. Adda iti ayan ni Lolong na. Imbatik ijay tanakitang danak itay. Kasangsangput ko lang. Mabit lang nga bakit? Tamang ipapudot ak iti kape. At insangput ko tinapay. Isuti kapita, mabit lang nga. Ay, alaman nga rod. Agyaman naklaunay. Anya ti ko naman ako. Nagawid ni Jake ti tabalaya. Uwan tatang, dakkel mo tinagbaliwan na. Ay kit nasaya at mat ano kasta. Kung naklakit din no saan kayo nga agsinublian. Mas daawak nga rod tatang. Nagtrabahon, iso nga adda sweldo na nga impadulin na kanya. Ken amo na mo ti agluto. Iso ti agluto iti pangrabyan mi ita. Ay nasaya at ano kasta balasan ko. Mala, agtinulong kayo nga agasawa. Tapno nalaglagan ti trabaho. No nalagan ti trabaho, naragsak mo iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.